أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الله يا كريم Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah Hayya 'ala shalah Hayya 'ala shalah Hayya 'alal falah Hayya 'alal falah Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah
إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب اللهم صل على الحمد لله الحمد لله الذي بلغنا إلى شهر ذو الحجة وأصلي وأسلم على سيدنا محمد الذي أرسل ببلاغة الحجة وعلى آله وأصحابه ذوي العقول السليمة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو المغفرة والرحمة وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وأصحابه عدد كل ذرة ألف مرة. أما بعد فيا أيها الناس فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وقال تعالى والفجر وليال عشر صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada setiap insan yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Sampai tidak ada satupun dari mereka terlewati atas nikmat-nikmat yang sangat luhur yang Allah berikan kepada diri mereka. Dari nikmat makan, nikmat minum, nikmat selamat panca indera, penglihatan, pendengaran. Tidak semuanya pun mereka mendapatkan, kecuali semuanya dari makhluk Allah. Manusianya, binatangnya, bebatuan, hewan, wal jamadat, wal ma'iyat, dan semua cairan yang ada di muka bumi ini. Mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ada satu nikmat yang patut kita syukuri. Tidak semuanya nikmat ini diberikan oleh makhluk Allah yang Allah ciptakan di muka bumi ini. Bahkan tidak semua manusia mendapatkan nikmat ini, yaitu nikmat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab nikmat ini adalah nikmat yang paling agung, maka bersyukurlah orang yang mendapatkan nikmat iman. Diizinkan oleh Allah untuk bersujud di hadapannya, diizinkan oleh Allah untuk berkumpul, bermunajat, berharap, bertadarruk kepada Allah.
Mudah-mudahan nikmat iman ini Allah tetapkan sampai akhir ajal nanti, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Salawat serta salam kita haturkan kepada Sayyidul Bashar, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Tidak ada satupun manusia kelak di yaumil qiyamah mampu berbicara di hadapan Allah. Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adzina lahur rahman wa qala shawaba. Di hari itu semua manusia dibariskan oleh Allah dengan satu barisan. Malaikatnya, para jin-jinnya, para manusia, dan tidak ada yang mampu berbicara di hadapan Allah illa man azinallahur rahman, kecuali dia yang diizinkan oleh Allah untuk berbicara. Banyak riwayat di dalam kitab Sahih Muslim, hanya satu manusia yang diizinkan berbicara kepada Allah, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari pembicaraannya yang diucapkan di hadapan Allah adalah perizinannya untuk memberikan keselamatan kepada umatnya supaya tidak ada yang masuk ke dalam api nerakanya Allah, dan diizinkan untuk memberikan syafaat kepada mereka. Maka kita mudah-mudahan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita tidak diharamkan oleh Allah untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad, karena tidak ada harapan kelak di yaumil qiyamah siapapun dari kita, mereka yang membanggakan amal ibadahnya, mereka yang membanggakan amal ibadah puasanya, salatnya, namun tetap pertolongan yang paling afdal adalah pertolongan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Hari ini kita berada di hari Jumat pertama di bulan yang mulia, Syahr Zulhijjah, di mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam Al-Qur'an, inna iddatash syuhur indallahi isna asyar syahran. Ada 12 bulan yang Allah ciptakan. Seperti mana Allah menciptakan langit dan bumi, dan dari 12 bulan tersebut Allah bagi ada 4 yang mulia. Dari 4 bulan tersebut Nabi sallallahu alaihi wasallam mendetailkan 3 berurutan dan 1 menjadi bulan tersendiri mulianya. Yang berurutan adalah bulan Zulqa'dah yang sudah kita lewati kemarin. Yang kedua adalah bulan Zulhijjah yang saat ini kita berada, dan bulan Muharram adalah bulan yang kita akan nanti, dan bulan Rajab yang tersendiri adalah bulan yang setelah bulan-bulan lainnya baru kita mendapatkan bulan Rajab. Maka dari itu hadirin masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, banyak riwayat hadis yang menyampaikan tentang keutamaan bulan-bulan mulia. Namun ada keunikan yang luar biasa, seakan-akan menjadi kekhususan bahwasannya di bulan Zulhijjah ini ada 10 hari yang dimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 10 malam tersebut. Yang mana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wal fajar, demi fajar, walayalin asyar, dan demi malam 10 hari. Para ulama berbeda pendapat tentang makna walayalin asyar. Ada yang mengatakan 10 hari pertama di bulan Muharram, ada yang mengatakan 10 akhir di bulan Ramadan. Namun Al-Imam Muhammad ibn Nasruddin Ad-Damashqi Asy-Syafi'i di dalam kitabnya beliau mengatakan Gaulul Aktsar, pendapat paling banyak ulama yang mengatakan walayalin asyar, 10 hari yang disebut oleh Allah dalam Al-Qur'an adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, di mana kita berada di hari-hari tersebut, di mana Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wal fajar walayalin asyar. Al-Imam As-Suyuti pula mengatakan wa ma naqalahu, yang beliau sampaikan di dalam kitabnya di dalam kitab Durratul Maknunah, beliau mengatakan 10 hari tersebut pula Allah yang sampaikan dalam Al-Qur'an adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah, dan di fajarnya adalah fajar pertama di hari Arafah. Tidak ada hari yang paling afdal di seluruh dunia, ma min ayyamin afdal fi hadhihi dunya illa yaumul Arafah. Di hari tersebutlah hari Arafah berada di pagi hari tersebut, wal fajar, yakni fajar di hari Arafah. Maka hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di dalam sabdanya beliau mengatakan, ma min ayyamin ahabbu ila Allah an yata'abbada, tidaklah satu hari, tidak ada hari-hari yang dimuliakan atau yang dicintai oleh Allah untuk kita beribadah kepadanya kecuali min asyri Zulhijjah, dari 10 hari di bulan Zulhijjah, wa saum, dan berpuasa,
di bulannya seperti pahala asyamu fis sana, seperti puasa 1 tahun. Dan orang yang mendirikan malamnya kaqiyamu lailatul qadar, dan orang yang mendirikan malam-malam di 10 Zulhijjah seperti mana ia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka sehingga para ulama mengatakan bulan awal-awal di 10 hari di awal-awal bulan Zulhijjah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak pernah melakukan perkara yang paling banyak ia lakukan selain di bulan Ramadan, kecuali aku menjumpainya dia lakukan di awal-awal hari di bulan Zulhijjah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yasum, Nabi berpuasa di bulan Zulhijjah fi awal yawm, di awal-awal pertama di bulan Zulhijjah Nabi berpuasa. Nabi mendirikan malam-malamnya kaqiyami fi syahri Ramadan, dan Nabi mendirikan malamnya seperti mana Nabi mendirikan salat malam di malam-malam bulan Ramadan. Maka beruntunglah kita yang kita mendapati ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala tentang pengetahuan di 10 hari bulan Zulhijjah ini. Maka kita jaga bulan ini, maka kita rawat bulan ini, maka kita rawat 10 hari ini. Bahkan para ulama mengatakan di 10 hari ini tidak adalah turaddu fihi doa, enggak ada doa yang tertolak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan, Al-Imam Ahmad bin Umar bin Smith di dalam kitabnya beliau mengatakan, kami melihat guru-guru kami jikalau sampai di bulan Zulhijjah, maka tidaklah mereka jadikan 10 hari tersebut illa yasumun wa yusallun wa yaqumuna bil lail. Mereka berpuasa, mereka salat malam sampai pagi hari, seperti mana mereka hidupkan 10 hari tersebut dengan 10 hari di akhir-akhir bulan Ramadan. Dan kami tidaklah melihat guru-guru kami kecuali mereka melaksanakannya seperti mana mereka melaksanakan di 10 hari di bulan akhir bulan Ramadan. Maka dari itu hadirin masyaallah muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di akhir zaman yang penuh dengan kesusahan, zaman yang penuh dengan tantangan, maka kita jaga bulan-bulan ini untuk kita merawat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kita jaga, takwa kita jaga, taat kita jaga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di saat ekonomi yang lagi susah, maka takwa adalah salah satu bentuk untuk menjadikan amal perkara kita untuk semakin dekat kepada Allah. Seperti Allah sampaikan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Orang bertakwa kepada Allah tidak ada urusannya kecuali Allah mudahkan segala urusannya. Maka dari itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di bulan Zulhijjah ini Allah sampaikan kita pula di bulan Zulhijjah yang akan datang dalam keadaan sehat dan panjang umur, dan kita riyadhahkan pribadi kita untuk berlomba-lomba mencari kebaikan, sehingga Allah catat sebagai hamba-hamba yang diridhoi, yang disenangi oleh Allah dan dipandang oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan Allah catat sebagai amalan pahala yang kita hidupkan di bulan Zulhijjah ini seperti pahala orang-orang yang berhaji, orang-orang yang umrah, dan Allah sampaikan pula apa yang kita inginkan sehingga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa dan hajat-hajat kita birahmatika ya arhamar rahimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukri lahu ala taufiqihi wa imtinanih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad nurul anwar wa sirril asrar wa tilyaqil aghyar ومفتاح باب اليسار سيدنا ونبينا ومولانا محمد المختار وعلى آله الأطهار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى واعلموا أن الله أمركم بدأ في بنفسه وثنى بملائكته بقدسه وقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسولك وصحابة رسول الله أجمعين وأن أربع خلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية صحابة رسول الله أجمعين
والتابعين تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا رب العالمين. اللهم ادفع وارفع عن جميع المسلمين الأعداء والبلاء والغلاء والبعد والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إلى النسيا خاصة وعن بلدان المسلمين أجمعين أما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكفنا شر الظالمين. اللهم اكفنا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم امنحنا ظهر إلى وجهك الكريم. اللهم اصلح أمراءنا وأمراء المسلمين. اللهم ابنى الفتن على المسلمين. اللهم ادفع عن جميع المسلمين الغلاء والزلازل والمحن. اللهم يا من بحق محمد صلى الله عليه وسلم احنا النظر إلى وجهك الكريم يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. استقيموا واعتدلوا تراصوا لا تختلفوا سووا صفوفكم. Baru sudah dapatkan saf demi kesempurnaan salat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك عار السلام فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب أنت مولانا سبحان الله سبحان الله بحمده دائما أبدا الحمد لله الحمد لله الحمد لله
الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعم الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين. يا غني يا حميد يا مبدي يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اخر لنا واختر لنا وسددنا في الأمور وأحوالنا كلها ثم بارك لنا فيها ثم بارك لنا فيها ثم بارك لنا فيها. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت سهلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.